Wadidaw, wadidaw, wow, wow, wow. Hari ini, wow, ada ondel-ondel polisi nih teman-teman di persawahan. Mantul. Kira-kira ada apa lagi nih teman-teman? Ayo teman-teman, kita becek-becekan di sini teman-teman. Kita cari mainan lagi di persawahan lagi teman-teman. Kira-kira kita menemukan apa lagi nih teman-teman? Ayo kita cari lagi. Wow, ada ondel-ondel polisi lagi sama Ultraman nih teman-teman. Wow, mantul. Kita selamatkan saja teman-teman. Ayo kita cari lagi nih teman-teman. Kira-kira apa ada lagi nih teman-teman? Ayo kita cari lagi teman-teman. Apa nih kira-kira yang ada di sini nih teman-teman? Biasanya, wow, ada mobil truk teman-teman. Wow, kebanjiran nih teman-teman. Ada pesawatnya juga teman-teman. Mobil polisi juga ada nih teman-teman. Wow, hati-hati. Wow, cepet tuh. Wow, wow, wow. Kita selamatkan saja teman-teman. Oke teman-teman, kita cari lagi. Ayo kita ubak-ubak nih sawah nih teman-teman. Kebetulan lagi banjir nih teman-teman. Ayo teman-teman. Wow, mantul pemandangannya teman-teman. Kira-kira apa lagi nih yang ada di sini? Oh, wow, apa itu teman-teman? Ada pop kepiting tuh teman-teman. Wow, bintang laut. Oke, kita selamatkan. Wow, ada kepiting teman-teman. Wow, ikan pari kura-kura. Wow, penyu tuh teman-teman. Oke, wow, wow. Itu apa teman? Wow, lumba-lumba. Ada ikan apa itu teman-teman? Ikan paus. Jangan-jangan itu teman-teman. Wow, udah banyak sekali nih teman-teman yang kita cari. Oke teman-teman.